Chakouba program tawgiba to Assam, Tripura, nasu yam phajarabe isai Mayam punamakpu aigi channel da taramna okchari ngasigi blog sadi ko November gi tang tara da Delhi da Ningol Chakouba program tawgibado gi blog ni se anchoring tawgi se ai ne ba ko asigi programs ai ne anchoring tawjabani Madam को request हो जाएगी हो जाएगी मतलब वापस करने तक काफी रहती है मैडम की फाइनल रहेगी Ngasigi program the first foundation day kam Ningol Chakouba 2024 organized tawriba loop ado ATMAL ni haibadi Assam Tripura Meitei apunba loop Delhi na organized tawjaba program ni ado mayam makha taba miyeng kaminasi akhigi mifam asibu program asibu hena sakhanaba would like to extend warm congratulations to Assam Tripura Meitei Apunbalu or ATMAL on its first foundation day. Today marks a Hauzik yam phazarabe speech ngai banipi macha se ase se aigi nushirawa imanabi aigi college mate ki macha nupi ni mayam kyam phazane speech ngai haibada mayam su tamina se May our beloved organization continue to thrive and bring a positive impact in the lives of all the Meitei of Assam and Tripura residing in Delhi NCR region. I would like to take this opportunity to wish a very happy Ningol Chakouba. Mayam hauzik jagwai isai munghak yang minasi nupi macha se nungsidra akhoi meitei gi fizol da set laga jagwai sarak pa haise ko yamna puning se nungshi mapan da thoklaga mokhoi meitei gi fizol ga uba se wakhal se yamna nungai jaye ba ko ade ni se nupi macha jamna fajana jamna nungsina jamna haina ka thekna khotana jagwai sa khare ase se na muk mai gi manaw nupi ni ase su nungshi bana bashir nang se mayam ni tamina se mo gi jagwai Ichena su mahaki phajaraba nangsiraba khonjel da akhoi meitei gi phajaraba isai yama tahan bigi Pabung nasu mahaki phajaraba khonjel da hanagi adhanaki isai yama akhoi mayam gi mamang da tahan gi pabung na ko isai ama khitang na te su mayam saki aina ama khitang recording asigi nupi macha sina su yam phajaraba isai da yam phajana jakoi sakhi Asigi inaw se ko isay sakpa yamna haye mai gi makhol su yamna fajay sur su fajana tai mana fajana akhoi buko enjoy and entertainment ta hon gare चार्जिंग वायर किसका चाहिए नहीं है मैं भी नहीं लाई Okay, I would like to introduce my member here. Aman on drums. Give a big hand, everybody. Lucky on keys. Give a big hand for Lucky.
Asigi nupi macha se ko mahakti jakoi fazana haye fazana sai adu mayam magi dress da waro bi baja de kari gino haiba da ko ma aham ba de jakoi sa ni decide to lakcha da bani program am da la aga jakoi sa ja bani adu nani program gi aloi da sidi nupi macha se gi jakoi sen na loi san chere ge mayam ma so fazana jakoi sa ga kare Asam Tripura की मणिपुरी अपुन मलुक की मेंबर्स सिंगी लीचिंग ना नुंगशी बना आयु कौरक्पा अदुना हेन कंगी बना मसी शिव चिंग द चलु गदबा ननाई माइमोम शांति कुमार से दिल्ली दल आगा याई फरबा याई फरबी इमा इंदोल मरुक मपांग चिनिनाव अंगांग सिंग मरक्ता याव फुजबनी ATMAL ki maigei moina ngamjaba ningol singi khudol tamjare mayam khudol se se ko yamna fajaye mauda tana laisabi angang nupi macha angang nipa macha punamakta moina angamba gift pi yam punamaki maigei dagi thank you to the members of the ATMAL mayam ma kurumjari mayam na ekoi oda Dr. Maimom Santi Kurmar isu asirwad diramu Ikaigi kuina mata kuina ikaigi damakta taisu afaba thabak thabak kayada tawbang namagi mapangat Mayam, ito kuba kuminasing. aigi chani pase su masu gift phang ba ko masu harau harau na jum da hale masu gift phang yai na बहुत धन्यवाद और यहाँ पे आज चीफ गेस्ट के तौर पे हमारा सर डॉक्टर माइमोम शांति कुमार को भी बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार करती हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा बिजी समय को निकाल के फ्यूचर से यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जो सर है दिल्ली पुलिस के सर थैंक यू सो मच फॉर mayam program gi aloi ba da ko thabalchongba na oina program solution jare mayam punna thabalchongni na re abhana phajana enjoy tawre khoi numito akhoi gi chief guest so khone request tawraga thabalchong halle adodi mayam thabalchongba se enjoy tawminar si karigumba ai gi video se jengi ba subscribe tawdwa mi yaw ba taraga di subscribe tawsan biramu adugai di comment su tawbiramu like su tawbiramu adoi di fare mayam makha ta ba se ko thabalchongba se enjoy tawminar si adoi mathang video da amka phangnarasi bye bye mayam